Brothers and sisters, on Sunday, December 26th, an extraordinary earthquake at 8.9 Richter scale and a huge tidal wave destroyed and completely crashed the land of Rencong, Aceh. Dalam hayung kedip mata teka gempa uro minggu tsunami Tuhan dalam lembut kata lekan tsunami Tuhan anu kata wabah Tuhan mungkin aja awal kata hana kuasa kamu peke Tuhan salah hamba nepe ampun desya kamu bele ba